Tuhan Rajaku maha berlarandu, pertibidingan isina jangan kena tapkan. Oh di batangku, oh rajangku, ku beritakan hatiku karena kemuliaan dusin beling. Asa lalap serasa lalap hatiku muji gelarndu. Tetep mari ku katakan bujur man bandu. Dengan ku muliakan gelarndu rasa lalap. Tuhan Rajaku maha berlarandu, pertibidingan isina jangan kena tapkan. Tuhan perkuat dengan perkelengkap, lapu dasia merawat janadem kelengate si tetap. Mahuli ia kempak isepe, jana kelengate namantina pana kerina. Tuhan Rajaku maha berlarandu, pertibidingan isina jangan kena tapkan. Oh Tuhan, kerinatine pandu mujikan, kerina bangsandu ngatakan bujur. Ngerana ia karena kemuliaan kini Rajanu, jana itu kena kini bisandu. Tuhan Rajaku maha berlarandu, pertibidingan isina jangan kena tapkan. Tuhan tetap ibas kerina padana, jana kaisi bahanna mehulikal kerina. Kalak si maserai sampatina, kalak si guling itu guna. Tuhan Rajaku maha berlarandu, pertibidingan isina jangan kena tapkan. Haleluya, 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 haleluya. Ku katakan bujur man bandu oh Bapa, Tuhan si kuasa i surga ras idoni. Sabab penggoi petangka senduru siakini rajane, man kalak sila pemeta. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus kap Mesias si meteh ngatakan bujur. Ada sini turikan kempak kita ibas minggu semal si pe-10 kan enda eme karena seikin Yesus tae. Lit sekalak Skotlandia, kala Skotlandia enda terberita kel maka pelit kel jelmaan. Skala pemandu wisata itawarkan manbana gelah namin ikut ia ngepari lau Danau Galilea alu perahu ngalur-ngaluri dalan Sinai idalan Yesus tupung ia dalan ida bibago lau sekai sena nina turis Skotlandia $10 Amerika pa mis jungut kala Skotlandia ida ibas usuhna nina rebelas patut kepeken Yesus nai pilihna erdalan datas lau perban meherga kepe biaya nar perahu paku nandai bapa turang rasenina tuhu melala kel kala si beluh si ngasup nuriken alu tangkas iseikin di bata iseikin Yesus alu pemetahna si tuhu-tuhu tempakel payo grinana apeka si rekotbah pei ngasup kaya rekotbah beluh rekotbah luar biasa semangat gelah negeri na kala babak na kaya mata na benih jangan melupa ia nang dangi berkah. Tapi tuhu-tuhu gelkin kalak-kalak beluh enda nandai Yesus si tuhu-tuhu Yesus. Injil bas wari minggu enda petangkaskan man kita isekin Yesus Yesus tuhu-tuhu nandai bapana sini surga sini berita kena man kalak sinterem arkiteken melala perbahanan sini bahanna umpamana umpapalem kalak si sakit umpelaus ngurba kerina si jahat ngajar nuruh ajar-ajarna dengan melala dengar perbahanan si menjengang si deban kerinana enda ilakoken Yesus guna kepentingan guna pendahin di bata bapa si nuru iya kudoni eda maka ulih simbelin ibas pendahin Yesus eda nari eda tergantung man kengasupenna meritakan kini ulin di bata Yesus ngatakan bujur maka di bata enda ibuni kena kerinana siye ibas perukuran kalak si pentar dengan beluh tapi icidah kena kempak kalak si kitik kalak beluh kalak jago ijenda mekap kalak Farisi ras ahli Taurat singasup ia masti kendalan kebadian erkitras keselamatan erkiteken ndalimken nina ndalimken 610 telu ayat hukum Taurat tapi situ huna kalau ibas ia mastikan enda dalam nama kita selamat enda situ huna enggo ibatasina ibalengina perbahanan di bata jine situ huna di batanta ya erdalan erdahin mencidahkan bana selalu nuruh Yesus enda ibas ia nuruh Yesus enda
La enda bagi si semal, maka la itandai kalak-kalak si beluh enda jago enda. Yesus kap ngenca anak si tunggal si ibreken di bata pendahin dengan hak gunan cidahken ayo di bata bapa kenpak jelma sinter perban siikap maka Yesus banci ikatakenna di bata enda bapana janah pe mabakalak nyahken kalak nenahken kalak gelah namin ikut dilo di bata enda bapa anak ngenca si nandai bapa janah man isei anak enda mereken kengasupen guna nandai di bata enda bapa maka gelah nabanci kita metunggung ngalaukan pemerintah Yesus mekap pasu-pasu gelah na kita ngasup nandai di bata enda bapa maka enda mekap nina maka turikan naman kalak pentak si beluh ndai kalak jago ndai gelah na jadi anak si kitik minkam artinya kai pang kita darat miser ibas ketetapan si nggolanai terpakai maka erpengendes kita man di bata enda mesikap kalak si kitik musil adilalap kita tertahan ibas perukurenta enda kap kegeluhan sifat kalak si beluh sini katakan Yesus silalap ia tahan ibas dalin-dalin singgo akap na kelkap na si pasnakel maka adi ngasamkan usaha ras kepentaran ras pemetah jelma guna nandai Yesus enda guakel pelabum lala ulihna taundel kalau si bagai pasti ngida lalap kari kecewa maka dungna benai kujakin perdalinin nalane takhna janah semangat na pikare enda menggomkau tei tapi berita si menghuli mekap labo itadingkan Yesus gia jelma si mekeng bagaina siakap na si belukna metah kerinana ras-ras krina itanahkan Yesus guna ikut maba pasangan masangkan pasangan sini pasangkan Yesus janah erlajar min kam ibas aku nari ni na Yesus perban aku enda medate kap aku dengan meteruk rukur pasangan siku pasang ni na Yesus mekap pasangan ngatakan bujur kempak di bata ibas pasu-pasu singgo berekena enda me iya sini lakokan Yesus tupung ia ngatakan bujur man di bata bapa ibu ni kendu man kalak si pentar beluh jago tapi icidah kendu kempak kalak si kitik nina turang rasenina ketelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus kalak si ngasup ngatakan bujur enda ugape lalap enda idatna dalin siman dalinan bagaimana datang si Anton gelarna gendak dagingna tempasna kape enda mejin sangana ia kundul-kundul ras ndeharana enda gelarna Dewi mejidai merupa lalap jerlang na tatap na bagay na sitik pala kemuit mata na sitik langit makani na Dewi na agak kay kini bakal tatap na bujilalap rani na antam ina kutatap ayaw lu turang tiap wari rahjilay na kuidah makatatap kutatap ayaw lu si mujilay tambah pengatakan bujurku mandi badan
Oh, Nina Dewi. Adi bagai bang, dua anak kita pagi dah kan bengkat menda kita pagi ku surga. Gua ka pemetah du, Nina ka Antoni. Nina Dewi, mapayukin ka du. Adi kala si lalap ngatakan bujur, ras sabar, bengkat ngenda ku surga. Kam mengkahakap du, ngatakan bujur kaman di bata, sebab aku dan lu aku ndeharandu mejile. Aku sabar aku perbahan kam di lakiku sehkel mejinna. Maka ngatakan bujur enda mekap pendahin buku pendahin kala erkin itu. Sini katakan kita bujur mekap Yesus si engkau ndahikan pendahin bapana guna keselamatan ta. Daipe ibas ogen si pemena ngonde ibegikan karena Nabi Zakaria si pangatakan sama ka Mesias sirah mekap sekala tokoh si medate melemuk lah kebiaran janah lar bansa kala kebenen kebebasan na adina raspian. Maka Mesias si tuhu-tuhu enda labo tokoh sada jelma si ngeri hebat mengguguh si ngkernapkan krina imbang-imbang. Mesias si tuhu-tuhu sitik kelpelabon biar-biari labo ngancam tapi mulahi dengan mereka pusuh si senang. Maka nina Yesus rehlah kamkrina silatih ingin rebaban berat ikutkanlah aku. Eidama Yesus sini rayakan kita ibas lakon ekaristi pace ebene dibata masu-masu kamkrina Bapa ras anak ras kesah si badia. Amin.